Opšte poznata činjenica je da je naša zemlja izuzetno bogata vodom, kao jednom obnovljivom energijom. Reklo bi se i da nam je to postala sasvim normalna stvar, pa baš zato i ne shvatamo veličinu tog našeg bogatstva koje je na globalnom nivou, može se reći, u nedostatku. Dokaz za to upravo i to što je Komisija Ujedinjenih nacija svrstala baš Srbiju na listu prvih 50 zemalja u svetu koje raspolažu velikim rezervama zdrave i pitke vode. Paradoks je da ipak većina našeg stanovništva i ne zna za mnoge izvore, te ovom prilikom smo izdvojili naših par prelepih vrela, čija grandiozna lepota oduzima dah i zaslužuje divljenje. Ne tako daleko od vrela Mlave nalazi se, slobodno možemo reći, pravo remek delo prirode, Krupajsko vrelo. Kogod da voli egzotični turizam, nije neophodno da poseti daleke i skupe destinacije. Jer ovo homersko blago je jedinstveni egzotični primerak prirode na ovim prostorima. Sve te intenzivne boje prirode, od kraljevsko plave do jarko zelene, bude neverovatnu energiju uzrokovanu usled jedinstvenog savršenstva prirode. Vizualno podsjeća na Bali, ali temperatura vode od 10 stepeni nas ipak podsjeća da je u pitanju izvor Krupajske reke. Za pun doživljaj, savjet je da se obiđe u toku maja. U kotlini južnog dela Kučevskih planina nalazi se pravi prirodni biser, vrela grze, od Milošte još nazvan i smaragdni dragulj Kučaja. Istina, poznat je najviše lokalnom pomoravskom stanovništvu, kao i istinskim zaljubljenicima u prirodu. Sve u svemu, svako ko ga je otkrio, ostao je u najmanju ruku oduševljen neverovatnim bojama koje se prelivaju od tirkizno plave do modro zelene. Tu se pruža spektar cvetova, a lepo sređena pešačka staza vas vodi do Vidikovca. Vrela grze danas spadaju u zaštićeno područje odlukom opštine Paraćin. U podnožju planine Povlen krije se pravi spomenik prirode, Taorska vrela, koja izviru u selu Donji Taor. Danas ovo pomalo zaboravljeno blago zapadne Srbije nekada su po lepoti upoređivali sa Plitvičkim jezerima. Kaskadni slapovi ovog vrela, nepravedno turistički zapostavljeni, kriju i veliku količinu krečnjaka, dok je područje bogato i kamenom zvanim Siga. Nekada su povlenske šume krasile čak 12 vodenica, od kojih je danas, kao pečat nekih drugih vremena, ostalo samo 2. Najbolji period godine za obilaz taorskih vrela je mart i april. Još jedan izvor Valjevskog okruga, malo poznatiji od taorskih vrela, je vrelo reke Gradac, koja predstavlja jednu od najčistijih reka ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Promenljiva ćud Gradca sa neverovatnom čistotom, bistrinom i hukom vode kroz kanjon ostavlja svakog namernog i nenamernog prolaznika bez daha. Prirodu krase i mnogobrojne pećine, a najviše se izdvaja Degurićka pećina. Istorijski gledano, tragovi pokazuju da je ovdje bilo stanište čoveka iz pradavnih vremena. Sigurno ste se nekada zapitali koliko je voda značajna za našu okolinu. Evo i nekih primjera. Voda je pokretačka snaga prirode. Voda je prvi glavni lek na svetu. Bez vode nema ni života, molimo vas ne bacajte smeće u reke. Voda je zajednička baština čiju vrednost moraju prepoznati svi. Svako ima dužnost da koristi vodu pažljivo i ekonomično.